Biyag di tao. Kwarta man lakay, Pangsaramanan iti kwartaya. Ket nakapalingkita lang ano de. nalipatak tigimatang itinapinta sa badok. Tani, umadanin ti recognition di anak ta. Nagado abado mi di kabinit mo. Napumpuno di kabinit mo iti bado. Na umaak dagi jaya na bado. Kanalangan nga ulit-ulitak nga ibado dagi jay. Nakita dan nga imbadok dagi jay. Kababain, ibagadan tupay nga awan bado kon no isumanen ti aramata. Anya? Nan ikanak iti kwarta, tay nakgumatang iti napintas a bestida. Ken ikanak iti pagpariban ko, ken pagpa-facial mo na. Anya? Nagado mo ta paggastusan mon bakay? Katun tani recognition di anak ta iti pagadalan da. At the honor di anak ta. Masapul matabong gati itsurak amang yukkur iti medal na. Nan, ikan ako na iti kwarta. No di ikan, inakumutang iti kaaruba. Si kamot lati utang ko, abe. Kita man numayat to'y outfit ko, lakay. Na, una hindi kasta lang ang bakay. Anya mo dito bestida ay. Backless may. Unatap numayat. Bagbagay ko matlaan. Saan? Tanaglukmag ka. Naipot una tabadom. Nabagkalan talukmag mo. Sukatan dito. Anya ka matan. Sayang day to ano jak mausar. Sapay nagnina. Ay ako. Imbes aja anak tati agpostura. Saan? Tas si kamot ti makakaadang agpapintas. Si gayat adda honor na. Kahit kaslakastan tasyak nga rutinanang. Imala kanyak ti kinalaing di anak ta. Kag nakasukatan dyan anak ta. Jak amo. Makaamumot iti baginan Dakulan. Amunan teraramidan na. Sika ngay. Apay, di ka umay. Saan ay? Da kayon, tayo nakagtrabaho. Sayang dal daw ko. Sino ngay tagpicture no di ka umay? Agpapicture kanto niti sa bali. Sige nga ron, tagrubat kami. Nagsapa pa lang eh. May mayat tinasapa ng timala daw. Ti kayat ko, siyak ti kaunaan asumangpat ije pagadalan. Ne, adda ka mat dito'y pagadalan, Rosie? Apay, adamot aya honor jay anak mo. Ay, awan ame. Umayak lagbuya Ay, imposible mat ngamin nga honor jay anak mo. Kat nagmudol ti utak na. Ay, si kanto man nga rod tag-picture anya. Tani, awan para picture mi iti with honor nga anak ko. Ay mabalin lata ame. Sa nabalay, tailibre kanto iti halo-halo. Sana nami. Basta nga ilibre kanto, tapno awan to ti ising singir mo. Inton sumaro no a recognition nyo, ti kayat ko, si kanto ti kalaingan, Rhea? Nanang. Ipasnak mo nga min tagrepaso. Awan rumrumor dito balay ita bakasyon, Rhea. Agrepaso kakit de. Bakasyon mi nanang. Ngam pagripaswan nagpailaan. Uray man bakasyon nyo. Basta agrepaso ka. Tapno nakasagana kanto inton sarak yumanan. Anya. Ulita Rhea, dito'y kalaang unag ti balay. Di ka rumrumor. Di mo tultuladan dagiti anak ti kaaruba bulakbol. Baybayan ngamin ida dagiti dadakkel na. Iso ang nagmudel ti utak da. Jay laag papaanawa ter aramidan da. Agrelax ako mamot nanang. Makarelax ka mat dito'y balay nga oray di ka rumwar. Basta awan rumrumwar. Nay, anya dagito nakasab 8 dito ruwar ti balay yung alam Mid-middle sa amay dagitaw. Uwan tatang, dagitay medal tinalaing nga apo ko yo. Apa dito ruwar ti nang isab itam ka dagito yung ngay. Mabasaan og to daw. Isar ko ano ang tuto tatang. Apay, masapol nga iruwar mo dagito. Ay, Tapno makita ti tao analain ti anak ko. Nga emala kanya. malakanyak. Ay, di ka manami. Kaya no puro asa ti grado may dagi eskwela ka. Ni Abil ang asawam ti malaan jalakyaw. Anya ti bagayo aya? Manaktak kayo. Umayak bumulot iti bagasyaw. Tadi pa'y nabilag ti ilay.
So kataktaw no makapakiskisa. Ala, ingkay mga layjayon. Oy. Nangalaam di tayo mo ama esi ka, Alden. Dinawat ko kinapong ko na nami. Sigurado ka? Ang mga nutinakaw mo day ka? Saan? Intinapong ko. Siguraduam lang ang asaan mo at tinakaw day ka. Tay pabarangay ka. No agtaktakaw ka. Saan na? Tuladom nga mindi anak ko. At dala ang itiunag tibalay nga agreprepaso. Iso analaing iya pagadalanda. Iso anakul nagtautak mo tabulakbul ka. O, kutikot ka pa imot nga rod nga ubing. Nana? Ala, agawid kan. Nireya ngay nana. Ay di mo disturban di anak ko. Di mo isungsong nga agbulakbol. Ha? Di da kay ngamin isursuro dagiti datakkelyo. Iso akasta kayo. Ay na, agraduaron di anak ta iti high school lakay. Agraduar nga addamanen medal nan. Imbang nga ron, ta nagtalay na idmat piman, ti kadat medal na kanayo. Ay kat siyempre isursurok gayam anay bag. Ha? Ay uwan, amo. Pasang awa ka numad jay anak ni Rosie. Ningay Alden asursuran daw. Ni, apay nga ron akatawa amay. Kasano? Nagmudol ti ulo na. Imala ka dagiti dadakkel na. Ay, bakit? San anang saya ati kas nga ibagbagang? Di mo rubang akatawaan ni Alden. Maragsa ka naklaang. Tanalaing ni Reyang anak ta. Kumpara ka dagiti anak ti Karuba. Nagmungudol ti ulo da. Ay, apo, di mo rubang apagtangsit ti kinalaing ni Rhea ami. Proudak laeng iti anak ta. Unangam san amasapol nga uyawan, dagiti daddo mga uping bakit? Naglalastog dan tumot. Anya nga ita, ha? Siyak tumanen ti bida inton graduation ti anak ta. Tamasabitan manen iti medalya na. Iso kwartang man. Apay manan ti kwarta? Gumatangak iti baro abado. Usarak inton graduation ti anak ta. Anyat lanom inton makagraduar ka iti high school, anak ko. Sa dino ti kayat mo apang ituluyan iti panagadal mo. Yak sa apay ag-eskwela, nana. Anya, ag-eskwela ka kit di. Amangan mo jak makapasa. Sayang lang ti pagbayad tayo, nanang. Makapasa ka, basta ipamaysam ti agadal. Ijampay lang amin tagbulak-bula. At adumat ngamin ti oras mo iti barkadam ngam iti panagadal mo. Pasensya kayo, nanang. No, agpapanawak kada kayo. Barukan, anak ko, isong agsingsingpet kan. Agbalbaliw kan. Nanang, Panunutam ti masakbayam. Isong agadal ka kuma. Ikarigatan da ka apagadalan ka ni tatang mo. sige nga rod Da kayo ti makamo, nanang. Nabayag mo at ajak nakitkita di anak mo dito'y lugar tayo, Rosie. Ayan na ka di. Nagtalaw siguron. Simurutan kadagiti barkada na. Ay, agis eskwela iti syudad, ami. Makipagnana di je balay ti kasinsin ko. Imbag no saan ang masayang ti pag-tuition na. Imbag no makapasa. Sayang ti kwartayo, Rosie. Ay, binagbagan mi matkit di Makamuano sana dumngag iti pamagbaga. Para madlakan ko na ti bagbagami. Para itinapintas ko maamasakbayan na. Una, ngam di yung mabalin apilitan nga agadal. No talaga asaan akabailan ti utak na, Rosie. Sayang lang ti kwartayo. Sigurado ang mabagsak tula ang dayjay. Ay, katpadasan na lata. Diyan ngamin barkada na timang disdisturbukan ko na iti panagadal na idi. Barang maliklikan nan ati makibarkada ita. Kablawan da ka, anak ko. Nakalpas ka mutlaangan iti panagadal mo. Agyaman na kada kayo kininanang. Gapoy ti sakripisyo yon ang paadal kanyak, tatang. Pagripagan mi dahil sa kasdadakkel mo, anak ko. Lalaingam to ti ag-board exam, anak ko. Tapno makatrabaho ka adagos. Kat into naddan trabaho,
pilyong to ti pakiasawaam. Tay tupadam a professional ti pakiasawaam, wan. Ngam numabalin, uray di kan makiasasawa. Tapno saan ka ang maisina kada kami kinitatang mo. Ay na, di mo inakmam ta anak mo, ami. At dayta ka manan ako na. Kat ibagbagak laeng mo't. Adayo pa ang mapasamak dayta, nanang. Ubingak pa'y. Ado pa'y ti kayat ko aton uyan. Awan pa'y ti panunot ko ti makiasawa. Nasaya at nga rodno kasta, anak ko. Ay na, agyaman nak ta saan na kami apinaay iti amam anak ko. Nakagraduar ka matlaengan. Amo kami dirigat yung kinitatang nanang. Isu nga inkarigatak mat tinag-eskwela. Ba nagapakaragsakan milaunay anak ko. Anya nga'y, di nakasapol adagos iti trabaho ti anak ta, lakay. Saan akas iti anak ni Rosie? Awan pa'y la trabaho na ita. Kita makasapul tumat ah. Ay na, awan latamukon. Nagmudol ti ulo day chay. No apay mat anak kagraduar. Katawan mat amuna. Iso nga imposible ang makastrat iti trabaho day chay. Ay na, saan man mat agas to ti bagbagam bakit? Amom ay at ti mapasamak iti masakbaya. Di kag sao iti patapos. Tanarigat no lamutan to ti ibalbalikas mo bakit? Lamutan nga ibagbagamat. Agpaysumat ngamin. Agpatinggalaangan ijay ti anak ni Rosie. Nakagraduar ngagpayso. Nga maisaltukan ijay. Saan na makasapol iti natalgad at trabaho na. Kumusta nga'y dagiti inaplaya matrabaho anak ko? Awan mo tin tumawag ka ako kada nanang. Kunada nga awagan da. Ngam awan mat. Nala, urayam latan anak ko. Sana mabalin na may istambayak nanang. Sayang ti panawan. Nanang, at titikwar tayo. Inikak mo ni tatang itikwarta na. Ah, Lukas na. Nagsweldo ka na, anak ko. Uwe, nanang. Ay na. Kasta, ati anak. Pakaidayawan mi at talaga tinaadaan iti anak akaskan ka, anak ko. Iso ano mabalin, uray di ka kuman makias-asawa. Awan pa'y nobyok, nanang. Iso nga dayo pa'y mapasamak dayta. Nasayat nga rod no kasta. Saan kami pa'y nakasagana ang maisinakan ka, anak ko? Iso adi na kami kumabigbiglaan, wan. Di ka pa'y lamakias-asawa. Pangusaram iti utangam akwarta insan. Agabrod ka? Saan insan? Pag negosyo ko ma. Panguurag iti awag dagiti na playa ka trabaho. Diyak mo't lang amin makastra ka nito trabaho. Sige, pautangan ka insan. Ket sapay ko mata umasenso ti biyag mo. Babaen iti panagnegosyo. Sapay la ko ma, insan. Anya dagita ginatgatang mo, anak ko. Paglitsyonan nanang. Anya, paglitsunan. Ni, amom aya daglitsyon. Uwan nanang. Inadal ko ito online. Anya? Padasik tag negosyo ti kastoy. Parang ag-click nanang. Sa bagay, hilig mo mata talaga tagluto-luto kat. Sige, tatulungan kay ti dayta. Agtinulong ta anak ko. Agyamanak nanang. Awanan. Talagang awanan namnama ang makatrabaho ti anak ni Rosie. Apay manan aya. Anya manan aya. Anya manan ti pakibiyanga mo nani. Kano aglako-lako kanunday jay nga alden iti kumkumporme. Gatbay amaan o kas na tigayat na. Nagagat-kid ti dadya barua. Nalaing adumiskarte ti biyag. Kat kapilitan ah. Tasaan mat nga rod ang maawat iti trabaho. Ay, kaasim at piman. Saan akas iti anak ta? Permanenten ti trabaho na. Nakasigurado di anak ta. Dakal pa'y akumpanya jayan na. Kung nagtuma nga main, ama sayang laang ti kwarta da Rosie. Ta saan ang makatrabaho di anak na? Bakit? Di ka mang tagibasait iti pada matao. Taulitek nga ibaga. Di mo amaw ti mapasamak iti masungad nga laldaw.
Amom ay ti mapasamak iti masakbayan. Iso nga agulimag ka. Di ka sumanaop. Ay na insan, kasladyak pa'y lapat yan ti amin. Napintasan ti biyag mo. Adon ti branch ti negosyom. Adon ti supsuplayam iti lechon. Wan nga rin, insan. Katagyaman ako na ka, ha? Taga po iti pautang mo iti akwarta. Nakapagnegosyo, ha? Kat dimakkel. Ay na, awan ang yaman na. Si kakit di man. Nagdakkel pa yun ti balayo. Kan nagpintas dagitilugan mo insan. Sana all. Di ka man, insan. Nabakbak lang kamot lang yung siyak, ah. Ah? Ay na, saan mo't insan? Kita man lang agpay sa tibiyag anyan. Asino nga iti mangipagarop nga agbalin akas to itibiyag mo ita? Nagprogreson tibiyag mo insan. Bendisyon manipul iti apo dagita, insan. Iso nga agyaman ang unay iti Diyos. Oh, ano't kita ang litatawa ame? Sa bali man ang tilugan ni Alden Alimabas lakay. Talaga abak nangan da dya tao. Oh, ket anyat makunam itangay. Malakip mo dagitim bagbagam ide maipapanking ko ala. Ay, Inuyo-uyaw mo, bakit? Imbagbagam anangudel ti ulo na. Nga awan to ti mangawat kang kwa ng trabaho. Ngabita, nagprogreso ti piyak na. Gapumot la iti bukod na diskarte. at dagayang bumaknang nga oray saan na anayaplay ti inadal na iti kolehiyo. Ay kat adda, ato, napimpintas pa'y kat ti biyagnan, ngamdya anak ta. Ay, wan nga ron. Apay nga'y akas jay. Addan samot pilpilyan ni gas at apapintasan ti biyagna. Apay nga'y. Rayana, apay no padasam mo ti ag negosyo. Ha? Anya ko manegosyo ngay, nanang? Diyak kala, anti kakasta. Saan ko anin niya? Tuladom ni Alden. Nalalaing kamot ngam iso. Patsyak ang maartapam to. Nagpintas ti biyagnan. Kat saan mo't analaing. Diyak nga rod ka imaan ti ag negosyo, nanang. Nagbak nang ngaminon da diyang Alden. Nagpintasan diya balay da. Kun sasagaysadan itilugan kadag iti dadakkel na. Wen tanaga dun ti branch ti negosyo na. Kan adun ti supsuplayan na itilako na. Iso nga imado ti customer na. Iso ang nalakala makagatang itilugan na. Wan nga ron. Bigla mo't tan abimak nang ni Alden. Ay, nasaya at matemay kayo, ami. Kung naglano di kayo umay. Pinayaban nyo kano amin a senior citizen, Rosie. Apay ka di. Adda kano ngamin iwaras ni Alden nga anak ko, ami. Kaya't nakano tagibi nga iti grasya. Nang runa kadagiti senior citizen. Kan kadagiti solo parent. Anya, ay na, talaga nga aglaplapo sana nun ti anak mo, Rosie. Saan mo't kabsa? Saan akas iti anak may? Naisaltaklatan agagangay nga empleyado. Nag-increase na iti sweldo, ngam pasidlaan. Kunak nga agnegosyo mo't ngam di na mo't kaya, saan na kano akaimaan? Ay, kat mayatlat ta ata permanente mo ti trabaho na. Una, ngam nagpasit mo't ti sweldo na. May mayatan ti basit, basta adda, ngam tay pulos nga awan. Wan mo't kit di ngam ay na. Makapaapal kayo at talaga, Rosie. Oh, anto'y tinayon ti ayuda yo, nanami. Ay na, agyaman na, Alden Baro. Nakasingsingpot ka. Saan ka naimot? Managtulong kay ti padam a tao. Kaya't ko lang ibingit ti binisyon na mawawat ko, nana. Manipot kini apo. Ay na, pakawanin na kumabaro. Nalastugak iti kalabas. Tinagtagibasit kayo a pamilya. Ngam ita, da kayo ti tumultulong kada kami akalukarad nyo. Lipatan yung tinapalabas, nana. Kano ka sa pulan niyo titulong?
Di kay kumagbain mo, masidag ka na kami, ha? Ay nahagyaman akbaro. Nakasingsingpot kayo a pamilya. Biyag, di tao. Sayang tinadal mo, Briggs. Di mo mat may apply. Saan ka mo't ngamin anak ka pa sa iti board exam kaanakan? Uwan nga rod, auntie. Mabalin mo pa'y matkit diti ang examen manawin. Uwan to, auntie. Agpasada pa lang. Ala ano sam nga ipasada tilugan ko? Agyaman na, auntie. Kahit makipagpakaasya ko ma. Ano mabalin? Dito'y pailabalayo ti pagnaedan ti kabsat ko aniweng. Bayat ti panagadal na. Ay katwan saan a problema data? Iso pa iti pagabang na. Iso nga ayabam dito yan. Tapno saan kayon nga gastos iti pagabang di atim. Jakon ipaabang ti may sa akwarto, taison ti pagnaedan yung agkabsat. Mayat ijay tabukod yu ti CR, kan adabasit ko sila na. Agyaman na, auntie. Saya atam tag-eskwela, Weng. Tada ti kabsat mo amang tulong kan ka. Uwan, auntie. Nasingpot ni manong mo. Isungag singpot ka man. Di ka pa'y labakin inaram. Uwan, auntie. Kaasi mo at nagiti dadakkalyo. Iso nga agadal ka na imbag, Weng. Bangus lang ti gatangak asidami ti kabsat ko. Makasidsidak ngamin iti sinigang nga bangus. Siya kunti... Dito yan. Ay, antay pitaka ko ngay. Sus, awan mo ito iti bulsak. Nagluko na. Jakmat na puton ti panagpukaw ti wallet kon. Apay ngay. Jakmat narik na nga danang kaut iti bulsak. Wano, narigrag ko mata. Ay sus, agsubliak iti nagkapak itay. Mga no jakmat na ibulsa na imbag at narigrag. Ala, sayang di pitakam amanong. Huwag nga rod. Talaga dya ako nasarakan pa eh. Nagsubliak iti nagkapak. Barang ko na no narigrag ko. Kat makitak matlaang. Ngam awan. Ay, sayang. Manot karga na ngay. 5,000 ti karga ti wallet ko. Sapay kakapatag ti IDs akarga na day jay. Naimbaglakid din. Tada iti bangir a bulsak ti lisensyak ngagman maneho. Ay, naimbag nga rod atin lasing mo ti lisensya, manong. Tanoawan day ta lisensyam. Saan kan ang makapasada? Huwag nga rod. Naimbaglakid din. Mampanunutok ti wallet ko. Agkakapatag abanag ti linaon da jay. Sa nabali ko man ti kwarta. Basta may subli ko man ti pitakak. Ngam, sigurado ka na snatch day jay, manong? Tsaka mo. Tsak masigurado. Tadyak mo't narik na apulos. Ngam atapag ang naragrag ko ti pitakak. Tsaka mo, adi ko. Mga asawa mga minad! Tapno na parahin kami ti kwarta, Briggs! Ay, bayampay la dita asa-asawa dita. Ubi nga pa ititawon ko 29, manong. Jesus, anyong ubeng! Lumakay tikas tatawan mo, Nay! Sumakol ka ni ti asawahan! Sakalat awan asawa ng kadatay mga kakadwa. Nakado ako na di putot. Angam sika. Awan pa'y uray may sa. Unto ka di. Ay, intaman langan. Tapno makaaduta iti mapasadaan. Naimbag tadakan, manong. Adda ni manang milita. Ururayan na ka. Addan sa kanon napatag nga ibaganakan ka. Anya, sige. Rumuarak mo't lang. Tada pa'y gayam inagatangan. Kan ibagam amarabyanak nga agawid Ala ni manong. Kasaritan pa ni manang milita Sanan. Basta ibagam tibilin ko. Sige, sige, sige. Ada pa'y papanak. Oh, anyat isisima mo eh. Sika manong. Takrot kamot. Takrot niya? Anya dito sasaw? Takrot kay ti babae. Kita man tinaramid mo. Intarayam ni manang milita. Sika talaga. Ay, amangan no tila yung bagbagam kung kuha na Iswa ka na yun mo nga umay. Wus, di ka man manong.
Amok, mabain ka laang. Ha? Napintas mat ni Manang Milita. Maistrapay. Kan agkatawanan kayo. Isong agbagay kayo launay, Manong. Agtal na ka man dita. Awan pa iti panunot ko dahi ta abanag. Kan pangasim ha. Saan atila ibagbagam ka ni Milita, weng. Amok ka mabain ka laang. No kayat mo, tulungan kang agaram, Manong. Agtal na ka. Ti panagadal mo tinto na rin. Ala, ingkagripason iti eleksyon mo. Saya atam kit iti agadal. Tadapay panggadak ita. Gundawayam ti kinaadda trabaho. Agyaman nakmanin, Manong, ha? No awan ka la siguro amang tultulong kanyak. Jak lamon. Amang ano asawa mo dun ti bagsak ko. Isungarod nga agadal ka na imbag. Tani, bakit kan lakayan dagiti dadakkel ta? Masya nakadako adan. Iso asya kung timang tulong kan ka. Sino nga taday ta? Mabit lang. Umayan! Naimbag na oras mo, Manong. Ha? Sika ka din ni Manong Briggs. Wen, siyak. Sino kayo, ading? Ken, apay nga mamuna. Siyak ni Jonalyn, Manong. Talaga gayam anak taer ka. Nakarkaro pa'y gayam ti kinataer mo iti personal. Nakalanad ngamin dito yung ID ti address kanagan mo. Iso asinapol kun Ha? Ne, kukwak mo nagpaiso dahi ta ay ding igamama, ding. Nangalaan? Napidot ko, Manong. Pati dayto wallet mo ka di dayto eh. Wen, kukwak dahi ta wallet. Napidot ko dayto apita ka iji tiyandaan, Manong. Iso nga adto eh. Isublikon kan ka. Jakon impan iti istasyon ti radyo. Takayat ko ayawat kan kay ti personal. Iso nga inkarigatak asinapol ti adresyo, Manong. Anya? Ay, umunag ka pa, ading. Agyamanak, Manong. Manong, papanam ka di manan. Agsara kami kini Jonalyn ita, ading. Ang mga numarabyanak nga agawid. Mangan kanton, wen? Kasta ka di? Manong, madamag ko man laang. Agayat ka ka din iti day a babae. No, ibagak awan. Kayat mo ka din ni Jonalyn na para kanya, ading ko. Adakan ka na ita, No asino ti kayat mo, isumutan ti kayat kong agbalin nga ipag. Agyaman na ka, ading, ha? Sapay la ko mga rod. Taaklunan na ko ni Jonalyn. Ay ayatan ka, Matt Briggs. Agpaiso, Jonalyn. Juan, I love you so much. Agyamanak. Pinaragsak na kiti kastaunay. Agkasarta nga ruten, Kuha. Uwan. Talaga nga'y kasarkan, Jonalyn. Ang saan ko mga ita, tagad-adal pa lang tikabsat ko. Siya kami di mang papaadal kan kuha na. Ang hindi kagdanag, taumadanin ti panagturpos ti kabsat ko iti koleyo. Sige, maawatan ka, Briggs. Basta ikarim adinak tulog ko, na. Ikarik, si kanto lang ti babae nga ayatek. Di kanto isukat iti ore asino. Kat ikalay sa kanto. Ading, kadwak ti nubyak. Ha? Hello, Weng. Kumusta ka? Nasaya at Manang. Ala, sumrag kayo. Kamay kan, Jonalyn. Yung nagtandag iti gargaret mo. Sino diyan sangpot mo a babae, Briggs? Taman pa'y ang nagisangpot ka iti babae. Napintas mo. Kuanti, nobyak. Anya, kat kasanon ni Melita. Ha? Ne, awan mo tinagkinaawatan mi ka ni Milita, auntie. Isungarod ti kayat ko nga asawaam. Naimbag ni Melita, tamok tinagtaudan na a pamilya. Nasingpot ti Pulita. Napintas mata. Anya pa'y lati sa pulam kan ko na. Ni Jonalyn ti ay ayatag, auntie. Ni Melita ti maibagay kan ka. Sapay madlaw ko nga gusto mad kan ka. Sayang ni Melita no paluspusam.
Basta ni Jonalyn ti ay ayatakan ti. Jack ay ayatan ni Milita. Manong, apay adi matla agawi din tin sangput mga babae. Agnagadan dito dagusta ading. Di nang samot kaya ti pumanawin. Anya? Apay nga isumot din tinang isang puti ti bagina dito dagusta. Awan ka di delikadesa na? Alala. Bebe amon. Total, ay ayatak tinobyak. Ikasar kon to. Lumakalpas ka iti panagadal mo. Agpada kami kanya anti Manong. Saan mi akayat day dya babaya para ken ka? Diyak man amo ngam kasla dayo tiriknak ken ko na. As-asidag tiriknak ken ni Manang Milita. Pangasi maweng. Di mon ulitin ti kasta ngayong bagam. Respetuam kumamot ni Jonalyn. Tagbalin to nga ipag mo. Nalipatam sa amatan nga dautang ko na imbaga nakam kan ko na. Insubli na tinapidot na awalit ko. Amumat nga kakapatag abanag tilinaon ti pitakak sana ya. No kasta? Subsubadam day tanga inaramid na babaan ti panangaram mo kan ko na Manong. Sana day tati rason. Tatalaga nga gayata kon ka ni Jonalyn. Nalami, day jay ti wagas. Tapno agsabat ti dalan mi. Naglukong day jay nga snatcher. Matiliw la ko managita nga utta ti kagimungan. Oh my God, Briggs! Umadayuta dito yan! Jonalyn, adda ka dito plaza? Ugan, ala, agawit nan, darasam, oh my God! Asino ti kinabutang mo jay plaza itay? Kwa, adda nga min sinipdutan da ita iti plaza, iso nagbutang nga. Ha? Adda nga min ang trumak iti kakasta. Napadasak nga min tinasipdutan iti. Kat tinutukan dak iti patadam. Anya? Ala, maturok takitin. Di mon ipalagip tinapasamak itay. Tamangan no ang tibayo akmanan. Wala, maturog ta. Kasangay mo inton bigat, Briggs. Anya ti kayat mo alutwak apag sasangwan tayo. Saan ka nagbanog? Rumwar tayo itong bigat. Tayo dyan ruwar ti pang selebraran tayo iti kasangay ko. Masadot ang karumor. Ni, italang mo dahi ta. Kadwata mati kamsat ko. Da kayo latan ti rumor no kayat jo. Masadot na. I-take out ang daktulaan. Sana. Basta rumwar tayo iti malan. Tagpasada ak pahitiag sapa, ah? Sige, makamu ka nga ron. Ngamjak kaya ti agbayag iti ruwar. Apaman amalpas tayo amangan. Agawit tayo kumaadagosan, Briggs. O sige. Sikati matungpal, honey. Ado ti in order tayo amakan. Isong ibusan tayo amin da gitoy, ha? Wan day talagayam. Waiter, ada ka di pa yung bakante alamisaan? Buludok man ti kalugong mo, Briggs. Ang kalugong mo, ti kalugong ko. Isong may inikat ko, tamangan tayo. Ang nagkalugong kami tayo, saka nagdumog. Ikat man dahi ta. Iyag mo ti kalugong. Nakita na ko. Asino? Aha, nasarakan ka ba't langin, Laika? Ti ko na may lumangan. Ni, asino ti kasarsaritan, Pards? Dayta, babae. Abay, asino ti kan mo malalaki, Laika? Pards, mga no nagkamali ka iti nasit ka. Jonalyn tinagan ti asawa. Saan alay ka? Asawa gaya, ma. Anya, Jonalyn. Agraraman. Ala, tumakder ka ditan, Laika. Sumurot ka kanyak. Bilangan ka. Amumon ti mapasamak no di ka tumpal kanyak. Maysa! Pards, di ka kumamit agkasta. Di ka magkibibiyang ditoy. Tamangan no pati sikakat iraman ko. Alan, Laika. Sumurot ka kanyak. Tarasam. Uwan po. Sige, sumurutakan ka. Alam, pumanaw tangarudan nito eh. Sorry, Briggs. Agsubliak to. Urayan na, Briggs. Manong, rabiin. Di ka kadipay maturog. Diyak makaturog ading. Maturog kalatan. Panawanak ditoy. Amok, Manong. Pampanunutan mo ti maipapan ka ni Manang Jonalyn. Urayak ni Jonalyn. Tamangan madamdamalaan kat sumangpatan day jay. Di ka din naupay iti na imatangam itay. Di mo mapanunot. Asawa na lakit di day jay alalaki.
Di mo makontak ti cellphone na saan ka di? Unattendedan. Ading ko. Manong, di mo namnaman ti panagsubli ni Manang Jonalyn. Inalilaw na kalaang dayjay. Adamad kayam nobyo wano asawa na. Nga mapay anak relasyon pa ilakan ka. Uday matan. Ading ko. Pastragan na kumadagos, Briggs. Jonalyn, agyaman nakta si magpat ka na. Ang apay kaslada kabutan mo. Sinurot nak ni Paul. Diyak amuno na si putan na dito'y tinagturong. Anya, apay. Sino nga minda di Apol? Sorry, Briggs. No naglibadakan ka. Live-in partner ko ni Paul. Anya, Ngam kayat ko na sinaan ni Paul. Nauma akong ito ugali na. Basit labindot ko. Kabilin na kadagos. apay alinuhunak. Impay ko ti amin apa nagtalak ko kan ka. Ngam apay nga inulbudan nak. Pakawanin na ko mga Briggs. Nagkasar kayo ka di tiday siya lalaki. Saan? Ngam sinaakon. Tas ikan ti pakitan na ak. Nagalas ti ugali na iya tao. Si kalangan ti makatulong kanya. Tapno masinaakon na iya tao. Manlipdot na iya Paul. Iso tinang isuro kanya ngagsipdot. Kasta ti trabaho na. Manipod pa ini. Kinapudno na. Iso tinang sipdot itin sublik apitakam. Anya, Tulungan na. Tay darong taday niya tao. Tapno saan na ko nabirukan. Idarong taga po iti panang sipdot na iti pitakam. Siyak tagbalin a witness iti dayta. ada ka din anak yung tiday siya lalaki. Adan, taludan. Ngam awan kada kami. Adda kada giti dadakkel ni. Brick, sikati kayat ko apakidandaan. Diyak kayatan na niya, Paul. Naumakon kan ko na. Alam amin na nagargarit mo, tapumanaw kan. Di na ka din ay-ayatan. Nakasagana ang agbalbaliw. Basta uwatan nakmanan. Lading hitek. Ngamjak pulos inarapahap tinagulo, wano nariribok a pamilya. Di ta mabalin nga ituloy ti ayan ayat ta. Mangriribok lakit di day Japol. Di na ta sardengan. Iso lading hitek. Aklunak. Inayat kay Diyos to. Ang lipate kong day tarik nak. Kan lipatan nak matan Jonalyn. Ala, di kan kayat asermunan ka anakan. Tadyak kayat adagdagan ti sakit ti barukong mo. Gapo iti pagdaldalanam ita. Ante, Basta ti makulakan ka. Kat maraksa ka na. Tanailisi ka iti mabalin apakaisag makam. Nagtalag ka ngamin adagos iti saan mo unay nga mo at tao. Nga mala, saan aday ta ti pagpatinggaan ti amin. Saan ani Jonalyn ti naituding aparakan ka. Urayom ti itad ti apo aparakan ka kaanakan. Ta sigurado nga adayo ana saysaya at ababai ti ipainakan ka. Daytay talaga ang maibagay iti kinasingpot mo abaro. Titad ti Diyos akaparagpag mo kaanakan. Wanante, sa anak matkid nga agganat ang mga asawa. Pagimbagag pa iti sugat nga impalakam day jay ababay kanyak. Wan, kasta ti rumpang. Aglabas tumatla ang dayta pagdaldalan am ita kaanakan. Manong, nabuyam din yung CCTV? Nga niya, Weng. Dama ng Jonalyn kanta asawa na. Natiliwdan. Kat nakabaluddan. Ha? Saan lagayam nga isnatsyar dagi jata tao? Huldapar kan kidnapper dapay. Anya? Ay na, naimbaglakit din tanaylisi kay ti dayja babae. Tano saan? Ang mga nunairamraman kay ti rinukar nga ramid da. Nakalpas ka niti panagadal mo, ading ko. Wen manong, katga po amin day taken ka. Iso nakaturpusak. Agyaman akmanan. Agyaman anak mo ta.
tadi mo pinay ti arapaap ko para kan ka ading ko. Itatan nakaturpo sa kun. Mabalin mo man ng tagara, Manong. Anya? Ni Manang Milita. Balasang pay. Ha? Ken awan pa'y nobyo na. Armam kitin, tap na makaasawa kan. Anda nga tamot lang namakan ko na. Ay sus, 101% nga da. Maminsan lang armam day jay, siguradong aklunan na ka nadagos. Anya? Ala. Armag to, hinton maka-apply ang iti trabaho. Ha? Anya man na natrabaho, Manong? Nabit lang ha. Oh, kita ang dati pagiwarna. Oh, Ha? Ala, nagandag iti board passers na gito ya. Ha? At danagan mo dito, Manong! Nakapasa ka! No, kasta, nag-take ka manan iti board exam? uwe na din ko. Ang jak imbagbaga. Tapno saan na nakababay no jak manen makapasa. Ang naayat ti Diyos. Ta nakapasa ako. Ay na, kablaawan ka, Manong. Maragsakan na kunay para kan ka. Agyaman na kading ko. Biyag, di tao. Rumuarak man nanang, maburingak dito balay. Papanamanan aya. Di talaang kaaruba. Ay na, jackpot siya na makikaruba ka laang. Makikaruba ka ngam nakapurma ka. Ha? Nakasapatos ka naka-makeup ka man. Papanam aya, ibagam tagpaiso. Makikaruba ak nga rod. Ibagam tagpaiso kunak, di nakpagpungtutan. No ibagak tagpaiso, di dakmet la palubusan armor dito balay. Mapan ka manan itayan dagiti barkadam. Mabiitak lang ang nanang. Ay di kan rumwar, maluman. Bimababayan ka bulakbol. Sa inton sumangpet ka, nabarbartag ka. Awan ti arak ijay nanang. Basta di ka rumwar. Mabiitak lang kunak lang arudan. Sige, kita kayo. Ay, Arlen! Agsubli ka man! Ay, naglukon. Napanan. Ado man nanti maitaya ita. At titibraha. Tay arak ngay, apagsasangwan tayo. Awan pa'y mat nga rin tayo may sakadwa tayo. Batang na kumati gumatang iti ara kita. Anya? Isong agsusugal tayo pa'y laan. Pangururayan tayo iti ara kapag sasangwan tayo. Uno saan? Amangan no saan da pinalubusan nga imay. Ay na, kumapoy mananday di babae. Di pa'y laglibas. Uwan nga rin da. Di naklatultuladan. No saan dak apalubusan dana ng kintatang ko. Aglibas ka, tumaraya. Agpada ta. Kasta mo ter aramida. Awan maaramidan dan ano tim marahikan. Wala. Narabyan ka man na simbang pay. Nagapwa maadline. Ijay balay ti barkadak, tatang. Apay, di ka mabutang iti kasta gararamidan. Bis oras ang tirabi ay asumangsangpit ka. Nairuwama kong tatang. Naturadak mo. Di mo't imbagak asar de nga maunti makibarkada. Ay, maburing ak nga rod dito'y balay. Naragrag sakak no kadwak dagiti barkada. Day tati kagurak nga ugalim. No da maibagakin ka, ado ti rason baw. Ha? Manano aya no ang talinaan ka dito'y balay. Maburing ak nga rod, tatang. Basta sarde nga maunti kasta nga ramin baw. Sumapol ka kit di ti trabaho. Tangay di mo mo't kayatin tag eskwila. Awan mo't mas dra kak atrabaho. Eh? Kasano ang makastrak ka? Di ka magsapol. Bayan nyo, taga-brodak to. Nasaysaya at pay. Ala, kasi kasum nga rudan, dagiti papilis mo nga agabraw. Ingka ka agaplayan. Wento, tatang. Yang Yarlin, di nakmatlaklo na rin. I love you. Ronnie, Ibagam no din ang kayat. Tapno amok no sardengan kan nga arma. Ta sumapol akong iti sabaling arma. anya? Kasta ka kadian talaga? Awan aano sa mga aguray, Ronnie. Saanan nga uso ti pakipot ita pa naman. No kayat na, ibaga mo. Taditan tumot la ti tungpal na. Ronnie, O niya, kayat na kuno saan. Maudin na pa nagdaton ko rito ikon ka. No talagang awan gasat ko, sumapulak iti sabaling arma. alaman lang. Uwanin. Unan nga. Ay ayatan kamot Ronnie. Makita?
Di kaya't nak mo lagaya. Agyaman na ka? Sapay kumaata di nakti isuksukat iti daduma. Sakto kumalaang ti ayatang. Promise. Nawa niya, agden nata. Ang kasarta pa yan. Inton makaurnogak ikasarkan to. Mamaminsan ton ti kasarkan pabunyag, balin nga anak ta. Anya? Kat, pag naadan tangarod. Iji balayo, tabasit ti balay may. Dakdakkel di balayaw. O sige, sikat ti makaam mo. Nanang, adda kadwak asim mangpet ni Ronnie, nobyo. Ha? Hello, nana. O ala, di kay agsara itiri daw, nanang. Ta isarrak mi dagiti gargaret ni Ronnie. Excuse me, nanang. Nobyo ko ni Ronnie, tatang. Nubyo, Maud. Kakaaklon mo pa'y lakin ko na, agden na kaya. Agkasar kayo pa'y nga umuna, Sa kay agden na. Sumarunon ti kasar, tatang. Ay, basta agkasar kayo pa'y. Kunam nga agabrod ka. Kalpasan na, makiasawa ka magaya man. Tatang. Papanawag ginubyak. Dak kaya't nga agnaditi balay. Agkasar kayo pa'y umuna. Agabang tayo ti pagnagdanta. Uray ta nalakalaang mat. Anya, pangalaan ta nga iti pagabang ta. Kat agpada tamat nga awan trabaho na. Ay na, may remedyo day ta. No di tamot lang makapagdan na. Di na saysayat nga break tan. Anya, unay kamatan, Ronnie. Kasta kalakanakin ka ti panagsinat, ha? Unay kamatan. Agdan na tangaro din Sige, sumapul tangarod iti pagnaadan ta. Arlene, ada na sa pula kapag abangan ta. Iso na lang ta masapol nga agdaw. Ken agdeposit ta iti abang. Pangalaan ta nga iti pagdown ta. Ingka dumawat ka dana ng kintatang mo Imbag ano ikanda. Agpambar ka. Ibagam nga agabrod ka. Ibagam akas sa pulang ti kwarta para iti papeles mo. Ayunan niya. O sige, kasaritak dananang kantatang ko. Tatang, agabruda. Sigurado kahit hindi ta desisyon mo, Orline. Uwan, tatang. Ala, tawagak ni Uncle mo di abroad. Tagpatulong tayaw. Sige, tatang. Rugyak nga roden tagi pag na iti papeles ko inton bigat. At iti kwarta nga ramatag. Nagpawitin ni Uncle mo di abroad. Agyaman na, tatang. Ala, asikaswam nga roden ti papilis mo. Parang mapagasatan ka. Kakaiso na nga damang tulong ka. Uwan, tatang. Agbiyahe ako no bigat, nanang. Mapanak iji Manila. Ijay ti ayan ti agency apag-applyak para abroad. Ay, kastaya. Agad nagpakadakan ka ni tatang mo. Uwan, nanang. Amunan ti may papan iti dayta. Ala, agan-anad ka nga ron iti panagbiyahe, maanak ko. Uwan, nanang. Ay, nasayaat mo't ano maka-abroad ka. Tapno maliklikam nagiti barkadam dito Ipamaysam kit di trabaho. Agurnong ka para iti masakbayam. Tangay di mo mat kaya tag-eskwela. Agtrabaho ka nga ruden Uwan, nanang. May natin iti pagdaidan ta. Tasaan data makita dana ng kintatang mo dito Awan makibiyang kadata dito Uwan, Ronnie. Nang maikawa Saan ko nakadwa dagiti dadakkel ko. Mairwam kan to. Uwan, matkit ni Ita, nawayatan. Kabukbukudan tanti oras kan panawin ta. Sanda ka nababantayan dagiti dadakkel mo. Kasanon no maibus ti kwartata. Anya nga iti gastosan ta. Ti pagbayad ta iti abang ta. Di, agsapol kan to iti trabaho. Ha? Kat, sika ngay. Saan ka sumapol iti trabaho? Agsapolak to. Ngam saan pa ilang nga ita. Tani, awan pa mood kong agtrabaho. Sika pa ilati makamong agdiskarte para iti gastusan ta. Why? Ronnie. Ay, umay ka makidi. Uy, no, nagpintas ka talaga. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka, Mat Ronnie. Apay nga ita kala nagawid, Arlen. Ado ti inaramid ko iti Manila, nanang. Ado ti as-asikasot para iti panagap-apply ko. Kat, apay nga ron nga ima-ima ka nagawid ngay.
Ayan dagiti kawis mo. Imbatik pa ang iji Manila taag subli akmat la numalam. Anya? At da inabangak apagiganak ijay. Naibusin ti kwartak. Iso nga umayak dumawat. Kasaritam ni tatang mo. Taiso di pangipaw-pawitan ni uncle mo iti kwarta. Manunabulan nga gap-apply ka. Di ka pala nalpas. Tatang, narigat ti proseso ti papeles ko. Ado tinasken nga asikaswag. Anya? Ay. Agasang mati kwarta daw dawatam iti binulan. Sana bali taado mo ti kwarta ni uncle. Dakkel sa ti sweldo na ije abroad. Way, nga ba daw ti paggasgastusan na ita, tagpapaaramin iti balay na. Ay na, manumot la ti daw-dawatek a kwarta ngay. Wala ngam kababain. Iso at tarim nagdag-apply, tapno makabayad kan tukon Uncle Mau, Ang singsingiran aya. Saan? Masapul mo nga mo matalyawan ti utang mo anay bag-anakem, anak kaw. Ay, kababain. Wento ka di, tatang. Ganto iti kwartam. Ayaman nagtatang. Sige, tagbiyahe akmat laang agpa Manila. Nasayat mo tada na diskitar mo kwarta, babe. Ronnie, sakmat lang ka na yun ng tagdis-diskitar iti kwarta. Tumulong ka kumamit nga agdiskitar Apay, naumakan? Ha? Ibagam no naumakan ta pumanaw akon. Agawid ako ni lugar mi. Saan kumamit akas na Kanayon naklabot-bot ngan. Kanayon mo nga ibaga dayta sina-sina. Saan mat adayta ti solusyon iti parikot ta? Day talati mo kasolusyon. Kunjak kaya ti madikdiktaran. Pampanunutek lang amin. Kasanun no awanan ti maitid ni uncle ko ang kwarta. Ken no maamuan da ti panagululbud ko kadagiti dadakkel ko. Kit no si dirin na. Ulitik man na. Nasaysaya at asinaan na alatan. Ngam tikas ta si dirin na. Mawatam. Ronnie. Ha? Nana Mila? Kunak tupay kat asikaday ta Arlene. Nabayagan alaslasinan ka. Takanayon ka makita di ta paraangan to'y pagababangan niyo. Addaak di ta bangir abalay. Api nga da kayo di tanana. Di ta ti pagtrab-trabaho kas babaunan. Nabayagak ditan. Ngam agawid akon nubigat. Ta nagpakada akon iti amo. Ha? Iso nga mayak. Takayat ko apon ken no talaga si kadayta. Ket si ka talaga. Aling! Babe! Asin mo day tayo. Apay di mo pastragay. Ha? No kasta. Nakiasawa kan. Kanapay nga da kayo dito'y ngay. Taga dito'y ta asawam. Kwa, gayam ko ni Ronnie, nana. Gayam mo ko nam. Ngambib ti awag na ken ka. Nana, pangaasi yung di ko maibagbaga kadananang kantatang ko ti kaadak dito Kandi yung ibagbaga nga da kadwak alalaki dito Ha? Binilin nak ni Arlene. Adyak ibagbaga kada kayo tinakita. Ngam makonsensya akmot kaka. Iso nga imbaga kun Naglukon tayo dyan babae. Naman ni man laangan ti umadanin na pa nag-abroad na. Hanggang sa baligayang teraramidin nan. Sige kaka, mapanakaw. Agyaman na kaka. Hello, tatang. Hello! Sa dino tayan mau. Agawikan. Magipapain ka. Ha? Puno ayaga da kaliblibin mo dita. Kwa, uwan, tatang. Anya. Nukasta. Sana po daw nga agap-apply ka para abroad. Saan, tatang? Sorry. Agawin ka! Anjalangan ti sawon di ulitag mo di abroad. Ay agawin ka! Tatang. Masikugak, Ronnie. Pangaasim. Sumapol ka kuman iti trabaho. Tamabain akon kadagiti dadakkel ko. Sige.Ag-apply ako abroad. Anya, panawan na kami iti agbalin nga anak ta. Kapilitan na kasta tapno makaurnong ta dagos. Sige nga rod.
Rugya akong ti agipag na iti papeles ko. Tandani ka nagpaskay. Ngamawan pailat damag mo itinubyaw. Tatang, Di tayo amaw no nakaabrodan no saan. Takasla mo nagpukaw nga asukan. nakasarita kon iti cellphone, tatang. Sininaan na kon. Tadda ka nun sa bali nga ikalay sana. Anya? Ala, nudinan kaya tagpakita baybay amon. Anya nga ron, talaga kasta. Sinirot mo day ta. Isong aklunam tigasat mo. Di kagsangit. Kalpasan ti narabid mo. Ti panang lukom kada kami. Agin sa sangit ka. Awanan. Amangan no sa balay tinagabrudan na. Bye-bye amaw. Total. Responsable mitlaang. Sa dot ngagtrabaho. Ano sa mati kasta nagtupalam. Tay sumati pinilay. Iswadi kag sangit-sangit Arlene. Sangwam tinagbanagam. Pagkawanandag ko matatan. Nanang. Wan, awatag tigas tagasan ko. Napasal ko matlang ti amin. Pagkawanandag ko man. Biyang. Di tao. Agenroll kay ti kolehyo, Rosbel. Nakasaganan ti kwarta pag-enroll mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, nanang. Inutang ko pa'y laeng. Manon, nagadun sa ti utang yun. Uray jak pa'y ag-eskwela na awan kwarta tayo, nanang. Ay saan di ka agsardeng. Basta giskwela ka. Uray maiwaras ti utang ko. Basta makalpas kay ti panagadal mo. Engineering ti kayat mi iti amam nga alaem a kurso. Ha? Ikarigatan mi ti agsapol iti kwarta. Basta agbalin kanto nga engineer. Adu nga minan ti bimak na nga engineer dito lugar tayo. Nagpipintas pa iti babalay da. Naglalastong nga rod dagiti parents da. Kunamutlan asino damot tinabak nang. Engineer latay anak da. Kunamutlan nakaraman da nga anyan. Kundi payab-yab da payon iti nagdadakkel. Padamot lang agkurkursing dagi jaidi. Ngam ita apaw kunamlan asino dan akon di payong tadida kayat ti mainitan. Nanang, Iso asika, Rosbel, tarimaanam ti agiskwela. Tano makagraduar ka, pakita akman mo't dagita nga aging babak nang. Nabakbak ng tanto ngam isuda. Iso ngagsaganakan, takuyogan ka mapan agenroll inton biga. uray di dakon kuyugan, nanang. Syaklat tan timapan agenroll. Kabailak mat? O sige, makamuka nga rod anak ko. Nukas na, naka-enroll ka matan, Rosbel? Wen ara, si Kangay. Nalpasan anyat kurso nga inalam ngay. Ay, engineering ti kayat da nanang kantatang ko nga alaag. Ngam sabalit in-enroll ko. Anya? Amok ti pagpatinggaan ti kabailak ara. Nakapuyak iti kakasta a kurso. Marigatan na. Anya nga routine enroll mo? Kina maestra. Si Kangay. Kina-nurse mat kanya. Ay, naimbag man ta dagastusan kat nanginan sa tikasta a kurso. Wan nga ron, iso ama asyanak kin ni Lola. Iso a panunutak anaimbag. No kasano a makatulong akin ni Lola, Rosbel. Ay na. Adoy ti danong Lola, uminom kayo. Medyo napudot day ta adanong. Agyaman na kapok. Ay na. Makaginawak pa'y nga uminom. Nakaroon samot ang tauyag yun, Lola. Agina na kayo ngamin mo't trabaho kayo mo't ngamin at trabaho. Ay, sana bale. Agimbagak tumutlaan. Narbisan naklang amin iswakas taw. Gagangay lang nga uyag na ito. Nakakaasi kayo mo't, Lola. Ay. No adala ko mamabalin ko, saan kayon apagtrabahuan?
Ta siya kung tagtrabaho. Ngam agis eskwela akpay mat ngamin. Tila ang panagadal mo ti intunarem kan panunutem. Di nakpakadanagan ta napigsaak pa'y ngagtrabaho. Kan masapul nga agsalukagak tapno mapagadal ka. Diyak kayat ngagbanag kanto ang nakakaase. Iso nga ramidag ti amin nakabailak. Tapno makaturpus kay ti kulehiyaw, apo. Nathan! Gumatang kay iti Nathan! Kamuti kyo! Banana kyo! Gumatang kayon! Nay, nagsabat tamo mananditi kalsada ng aglaklakaw, Filay. Wan nga rod nana, anya ngay dagita lakom ita. Natang pailaang ita. Ay, saan pa'y matanaluom tayo impaluom ko asaba. Nasaya at nga rod. Di kaglaklako iti pang merienda tapno saan ta nga agpada iti lako, nana. Awan, balasang kaw. Marigatan nakmatlaang agluto-luto. May mayat ti kasto, ta diretso lakaw. Nasaysaya at matlatay nalawag asaritaan, anana. Natengken prutas ti isursur mo nga ilako. Tasya, kat dagitay naluto a merienda ti isursur kumat nga ilako. Ay, kawan Filay. Ay, unay ka nga minti kinarigat ti panagbiag tayo, nana. Nubak nang tayo kuma. Saan tayo kuma ang main-initan nga gisursursur iti lako tayo. Nagswerte dagiti babak nang tanakalinong dalaang. Ala, agan anos tayo latta. Tanya ngay kat saan tayo mata naipas ngay abak nang. Wana, Diyak kayat tagnanayo na kastoy, nana. Kayat ko ti bumaknang. Iso nga ar-aramiden mi ti amin na kabailan mi ti asawa. Tapno mapagadal mi ti anak mi. Tapno saan kami nga agrigrigat a kastoy. Makauma ti agbalin a marigrigat.